ćemo proglasiti Miss Marine Frapa 2024. A Miss Marine Frapa je... Mirela Spridon. Mirela Spridon je Miss Marine Frapa. Kao nagradu naša Mirela će dobiti 7 dana za 2 osobe u Marini Frapa, a od draguljarnice Gojun srebrni lanac sa privjeskom od 120 dijamanata. A mi pozivamo Soraju Filipeli koja će uručiti lentu i pozivamo gospodina Nikolu Vrcana koji Soraja će uručiti lentu i tijaru, a gospodin Vino Pašalić će uručiti nagradu Marine Frapa. Evo ga, idemo redoslijedom. Evo ga, stiže nam i gospodin Nikola Vrcan koji će uručiti evo ga, hvala vam mnogo. A stiže nam i gospodin Rino Pašalić koji će uručiti nagradu Marine Frapa i cvijeće za našu Mirelu Spridon. Thank you very much. Idemo dalje. Anđela Drašković. Čestitke. Anđela Drašković je Miss Medija. Evo stiže gospođa Gordana sa lentom i tijarom za našu Miss Medija. Hvala gospođo Gordana i stiže Cvijeće za našu misicu, gospodin Perišić. Hvala vam. Hvala vam mnogo. Hvala i našoj Miss Medija koja će napraviti svoj prvi pobjednički krug na našoj pisti. A mi ćemo pozvati gospođu Maršu Sedo i gospodina Olega Dementijenka da nam se pridruže ovdje kako bi mogli uručiti nagradu za našu Miss Simpatičnosti. A Miss Simpatičnosti 2024. je Stefani Almeida. Čestitke. Stefani će dobiti cipele butika Senko, vikend za 2 osobe u hotelu La Page, Sveti Martin. Marša Sedo will crown Miss Charming, a to je Stefani Almeida. Evo ga, stiže i kruna. Thank you, Marša. Gospodin Oleg će uručiti cvijeće. Hvala vam mnogo. Sljedeće na redu nam je Miss Elegancije. Molili bi da se pripreme Ana, Elez i Holger da uruče lentu i cvijeće. Nagrada za Miss Elegancije je cipele butika Senko i vikend za 2 osobe u hotelu La Page u Toplicama Sveti Martin. I evo ga, znači ovako, ovo je ipak jedan moj odabir. Pozvala bi my roommate Denisa Čalupova, Miss Elegancije. Denisa Čalupova je Miss Elegancije. Mr. Holger, come please also. Evo, lentu će uručiti Miss Slovenije, a cvijeće Mr. Holger. Evo ga. Stiže nam i tijara za našu Miss.
Yes, please, Mr. Holger će uručiti cvijeće za našu Denisu Čalupovu, koja je Miss Elegancije 2024. Thank you very much. Congratulations to Denisa Čalupova iz Češke. Preostalo nam je još 4 lente za podijeliti. A u nastavu pozivamo Mateu Filipović i gospodina Petra Jelenića da nam se pridruže ovdje na našoj pozornici kako bi mogli uručiti sljedeću nagradu. Dakle, Mateja Filipović i Petar Jelenić. A proglasit ćemo Miss fotogeničnosti za 2024. To je Andrijana Stojanović. Čestitke Miss fotogeničnosti. Za nagradu Andrijana dobiva vikend za 2 osobe u hotelu La Page, Sveti Martin i lančić male galerije. Evo, gospođa Mateja Filipović će uručiti tijaru i lentu. Čestitke, a stiže nam i gospodin Petar koji će uručiti poklon male galerije. Evo ga, čestitke. Evo ga, hvala vam mnogo. Molim ću pozdravite Miss fotogeničnosti Andrijanu Stojanović, koja će pobjedonosno u ovoj kategoriji poželjeti našom pistom. Hvala vam mnogo. Dok smo stigli, pa do 3 najvažnije nagrade. Kristina, što nam slijedi? Tako je, slijedi nam druga pratitelja Miss Adriatic Europe. Molimo da se pripremi Ljiljana Jelinčić i Patrik Musa da dodijele nagradu 500 €, te vikend za 2 osobe u hotelu La Page, kupaći kostim butika Malena, te 10 tretmana u wellness centru Miami. I druga pratitelja Miss Adriatic Europe je Chiara Moretti Smolčić. Čestitke za Chiaru Moretti Smolčić, koja je osvojila titulu druge pratitelje Miss Adriatic Europe 2024. Evo ga, gospođa Ljiljana je ukrasila ovu frizuru sa tijarom, a gospodin Patrik Mula će uručiti i cvijeće. Thank you very much. A vi pozdravite Chiaru Moretti Smolčić, našu drugu pratilju, i čestitke na tome. Ok, vrijeme je da proglasimo i prvu pratilju, a pozivamo gospodina Nedžada Čamđića i gospodina Nenada Žiginića da nam se pridruže ovdje kako bi poručili nagradu. Nagrada za prvu pratilju je 1000 € vikend za 2 osobe u hotelu La Page i 10 tretmana u wellness centru Miami. Dame i gospodo, prva pratilja Miss Adriatic Europe za 2024. je Anđela Vanemski. Čestitke za prvu pratilju Anđelu Vanemski. Evo ga, stiže lenta. Čekaj, Anđela, imamo mi još za tebe i cvijeće. Evo ga, čestitke naše Anđeli Vanemski, prvoj pratilji Miss Adriatic Europe. A prije nego što proglasimo i Miss Adriatic Europe, zahvalit ćemo se i glamping resortu Halikanum.
Glamping Resort Haliganom na samom sjeveru Hrvatske u naselju Toplice Sveti Martin sjajan je predstavnik brenda Zeleno Međimurje sa svojih 25 glamping kućica idilično ukupljenih u prirodno okruženje. Kućice su opremljene svim sadržajima koje možete zamisliti, znači skoro stiklo, niko ne smije ni zucnuti. Glazbu ćemo stišati. Ajde, skupa ćemo. Čekaj, pa prvo moramo potpuno tišinu dobiti. Ok, jesmo li spremni? Dame i gospodo, Miss Adriatic Europe za 2024. je... Anđela Joksimović! Čestitke djevojkama, stvarno ste prekrasne. Dame i gospodo, imamo novu Miss Adriatic Europe za 2024. Zahvaljujemo se naravno i svim ostalim kandidatkinjama koji su se natjecale večeras. Gospodine Ivica, hvala, divno s tobom vrljamo svoj zadatak. Evo ga i stiže kruna za našu pobjednicu. Ćemo našu pobjednicu da napravi svoj prvi walking kao Miss Adriatic Europe 2024. Čestitke. To je Anđela Joksimović. Evo ga u propusnici. Tada, lijepi pozdrav, uživajte ovdje u Rogoznici, uživajte u Marini Frapa, a mi ćemo se ovdje sad slikati do ranih jutarnjih sati i vidimo se do godine. Hvala vam mnogo i ugodno nastatak večeri. Bravo, i ostatnjima pobjeda. Dečko, ovo. Bit Sara. Samo mislite. Bravo. I drugi put. Osvijete.